iveki enonxunguphalo kwi-ANC kweliphondo laKwaZulu Natal nanjengoko i-COVID-19 intlithe ekhaya. Eli qela liphulukene namagos'aphezulu kwisithuba seveki ngenxa yentsholongwane yecorona. Kuleli veki lingakapheli nje sesilahlekelwe abaholi abahlanu kwisifundazwe. NgoLwesibili besibeka veteran wethu mama uPhinet uMagwazi. NgoLwesithathu besibeka membership officer we-province uTops uNgubane. Namhlanje ngikhuluma nawe nje eMlalazi esho sibeka umeya ubaba uJeles. Kusasa sibeka uhlalo wama-veteran ubaba uDlome eMpumalanga Stadium eHammerfield. Ngikhuluma nawe ngesidolophu futhi olufakazayo ukuthi elinye ilunga lepalamente umama uNomvuzo Shabalala, a former deputy mayor of eThekwini, naye useshile futhi emhlabeni. So-ke lokho kuyasitshela ukuthi kubantu bakithi asipheleni ngempela lo mkhuhlane ufikile, uyabhubhisa, uyabulala. Isithethi se-ANC kweliphondo sibethelele ukubaluleka kokuthotyelwa kwemiqathango yeCOVID19 ukuzokuthi kangoku ngabantu abayi-3,901 abasutywe kukufa ngenxa yalo bhubhane weCOVID-19 kweliphondo.